Kikundi cha masqutter cha mivilani kila, kikalaa kithekani cha B2 Ranch Kanyonyoo kitui rural, nimeenda selikali ya kaunti ya Kitui yungamye iseso ya yila, yendeeye ya kutila imwesya itheka kana kitheka kiu undu wa walanio wa kwaka industrial park na indi Maineena na aandiki mauvoo masqutters nimaweta kana sIlikali ya Kitui yathanie kwosa kitheka kana eka ngili umwe na maana tano cia kitheka ki indi nimeweta oyuta yosete eka ngili itatu kindu kila kitona utumwa mwamo mavetangwa cha vina kithekani kiu vamwe na kwasya mawikalo na miundayo yumeenda iseso yungamye kwa mituki maiweta memwisoni munene na kwenda sIlikali ya Kitui inengane itumisya kiyosie kitheka kinene kivathukanio na undu umegwanite ripoti yake Ben Mosau. Tina wa serikali ya Kitui kuweta kwosa sehemu ya kitheka kia eka ngili umwe na maana tano kia Kanyoonyoo kila Kitui rural no kenda kwaka industrial park kwena na nzini kana iseso ya kweka survey ya mbiso na kwosa sehemu nene utena undu serikali na wetete kindu kila masqutter alama ya kala kithekani ki maikundi ya mivilani nimeenda utongo wa serikali ya Kitui yungamye iseso ya survey na leo seta miunda yova mwana kundu kwa kwikala bota wananchi mivilani kana Kitui kaundi ba mivilani kanono na itewie waje kana no kwenda kitheka eka ngili umwe na maana tano chotumika katika selikali na tewe moyo nundu itamania kana selikali na yatutengea bagubi na tethewa tukuongere mukono lakini undusanisyo nundu tiona kuma ba lelo ni kanono nibokie madinga na imambe yotema na matemere kilomita 4 kuthiu na kusioka na lelo ni nataka kuna masagu maeka izu tiona ni eka ngili 3 na maneli kindu chambe baune watu yetele baune tamba kulera wananchi mivilani Maineena na vilingi wa mauvoo nimaweta kana maume mwisoni munene wa kukuthulwa kithekani kivate muvango maweta kana nivatonya nyumba na miunda yo ikanangwa nthini weseso yi nimete liu ni munene na nditewie kimanga cha ndeka emwe na enda eka ngili imwe na maana tano na peka bitu kwe kindu na hivi andu mivilani te aitwa tathiuma nestori lakini utezie kwone tinga yukie na yoga yatwika nilikile muno abandu baeke ina na ninge ithite yulea nitumakalibisha moke kuku lakini meke kwenda utupo moya nyumba na kutantwanangia undu nitimite na nitibandite mpaka tabanda miti ile kwitwa ni sIlikali ite bautungamite butetele kwija Kuendee kuja tipalukilwe kana tethia tiva matinga mezela kuma omboete nela momboete wanaitu tekwigwa moyo no tuzanisyo kwa bana ina nienge yogimi wanomba kana kwanange wa miunda ila mwene mbwe ne yuete enenze ani maweta kana serikali ya Kitui yoto iseso ya kwosa maoni mwenenze kithekani kiuko kwa kwosa sehemu ya kitheka ki yako nise makundi amwe indi timonze alama kala kithekani ki na yumeenda serikali makoni muvango ni wa umya wa maoni moko kwa iseso ila yendeeye ya survey ya usijwa katika mkutano ni uzu lakini ni twewie one twethukizio maredio twewa wana kimanga inena ayazia nuku nenge andu alama survey moke alama kukotila itheka na azia menenganite eka ngili imwe na maana tano na kulingana na ulondu valiketwe yu ni mavetukite vuvu na ithie nituthoja project izu tena na moko onzevyo ikenda yuke lakini twithiwe nitusijwe ni kana tumonie laini ila manene kwizela kote kulika mkomyo ndani yani no ite kola cia bwana malombe atwiwiete no kya manene tuvenwa tivukesi andu mivilani ithini tina kwatie malombe mbau na ata mukwata mbau tena thina mwingi muno nundu tena ciana ku na tumo ku na anake na itona te ugotielwa bandu bathuku tenda malombe atucicie neza inge masqutter ani maweta kana methitwe maitwa isene maivindani ya mbua na nivatonyeka ethe iseso ini Kuendee makatungwa nzani
Wala mameenda serikali ya Kitui kuungamia iseso ya yila yendeeye kwa woyu na kukwatiania na monekana kumanza usungio wa undu mekwikala kithekani ki mateo vingiswa ni iseso ila yendeeswe ni sIlikali. Ona uyo vonikana masqutter aamenda maeleso vala yakangili na maana 5 ila maweta tasiosetwa vitukano na uneni wa serikali ya Kitui patema wiwano namo vala siuthina nuula unaumise mwamulo uu. Nitinewie kana wetia ekangili maana 5 ngiliumwa maana 5 sibo nethita wana youth ma Kitui county chitona kulea nondo sietho baita kwitu ila kende yotumika selikali yukila tukula siai weti ngiliumwe na maana 5 na yuti ona ibikite ngili 3 ina sio yiwe tukula sia kobeto na tabena araga yange malikite bu kana ndo meo selikali ne meo ndo manda kiteka kitilane lyo pamwe ngiliumwa maana 5 nondo ne zingi pamono siagito dabu. Ngoripoti ya mauvoo ni Lina Musangi.